Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo sesarengan rawuhe Niken Salindri dipun paringi support yang meriah. Tepuk tangannya mana? Campur Sari Mayangkara Niken Salindri. Luar biasa di malam hari ini. Oh, Niken. Orang kaya padatan biasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Arepe marang. Allahu la ilaha illa huwa. Alhamdulillah. Ya, Kita bisa hadir di sini ya. untuk menghibur warga masyarakat Jeruk Purut dengan acara Kebiar Sholawat. ya, Ya. dan juga pentas seni pertunjukan Oh iya. dan juga malam hari ini nih kan peresmian sound system baru Oh iya. dari Ading, Ya. namanya Raden Aldio. Alhamdulillah. Barakallah. Sakrun. Syukron. Rasa burine syukron. Syukuran suwanda. Kita juga perlu mengucapkan salam kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini kan. Mana? Tidak ada bapak-bapak. Ya, Di sini full ibu-ibu semua. Lah ini. Ya oke, bapak-bapak mau kena dihitung 3 ya. Oh iya berarti Apa gak ya Mas? termasuk. Hah? Kok gak oleh bapak-bapak ndelok ngono ya? Gak oleh engkok marai apa? Gak iso bebas kurang los. Jadi Kenapa? bapak-bapake kongon bubuk ning omah. Nggih ta, Bu? Lah nyapa, Bu? Waktunya Masa bojone sampean sik iso mesir. iso Enggak apa? maksudnya apa? Iso apa ngeser sinden-sinden ngono lho. Ah, kosek tangan iki lho. Utekku iki wis nganu tapi angel lek ngomong nih. Oh, iya. Wis gawe biasa nek wis rasa dibatasi awakmu. Iya toh? Iya. Pamane kok merasa dibatasi ngono dhewe. Oh, aku no wedi lho Mas. Ngomong sak omong kok kleru ngono lho Ora. maksudku kan. Iki kan ning kene kan bebong Islam. Ya maksudnya aku ya Islam. Maksudnya Para aku no wedi. muslimin muslimat iya ta? Heeh, aku no wedi kleru kok lek ketlonyor apa ngono Ora, terus ora. kok. Jadi, ning ngono kok kene- ra ditanggap neh ngono lho Mas. Kan Nggih. aku kan menjaga toh Mas. Bu, Ndak mangke bisa. ditangkap malih nggih. Pami Raden Sunat. Nggih to Raden to namanya? Raden Mas Ngabei. Ah, siapa sing Raden? Iki putrane Bu Dinda. Oh, Lho seneh to, Bu? Dinten. Sepupu. Oh ya. Jadi ini skentolnya Bu Dinda. sepupu. Ya kurang munggah sithik, tukure sithik. Sepupu cekentol yo ngisore to Mas. Lah iya tukure sithik. Ah. Dure Kan sithik sepupu. ya seperut. Ngisore perut. Ya sithik. Sikil. Heeh. Ya iki minimal. Sandinge pupu. Ya Ah. Ayo, bleset sampai bleset kowe. ya sebokong. Ya. Raden. Raden. Raden Audio. Raden audio. Aku ya Raden. Raden apa? Raden Ajeng Niken Salindri. Ajeng. Raden Ajeng. Jadi jenengmu ganti ora Niken. Duh, Ajeng. enggak. Itu alah wis barepmu wis ora paham kok. Ya. Iya ta kan? Gak apa-apa. Wes, ini kita mendoakan buat semua masyarakat yang ada di sini, terutama buat Bu Dinda. Bu Dinda yang itu pakai jilbab abu-abu. Ijo. Orangnya loh masih jilbab hijau. Biru ki lho, Nok. Jilbab biru. Oh, ya yang tadi sempat foto sama saya itu. Oh belum. Belum. Sekarang aja Bu, dipoto Bu. Lah mau yang foto kan aku siapa ya? Iku sepupu. Aku Mas. Iya. Aku tuan rumah, aku njaluk foto sik ngono. Endi Lah tak wae? kira lek Bu Dinda kuwi. Apa wong teko nang kene kan? Saya tak golekane wong izin ora ya iki mau tak sebut nih. Hilangan. Ya tak Cici, mbok ding sih. nanti
tak duding nganti ra ngaku munggah. sing di omah tak kon bayari kabeh iki nggo. Aja. Lah iya. Salah ya ngejak foto ngakon sing di omah mbok biasa ae. Lah iya. Aku dulure apa aku nonton apa piye Ya kan ora ngomong sing di omah ae. Endi? Ndi mo takon bayari ya. wonge apa teko ning kene kan? Ndi mo teko apa ora wonge? Ya. Adike ndi? Ndi adike? Duduk kuwi ya. Kuwi wonge rada cilik ya. Ndi? Duduk kuwi. Duduk liyane ku ya. Enek kok ndek mau. Paling wis mulai kok ketoke. Wonge mulai dhisik ya e. Duduk. Lek kuwi adike Mbak Dinda aku tahu. Tadi sempat foto-foto. Oh iya ya kuwi termasuk melu foto-foto. Ya, mau ngomong. Saya adiknya Mbak Dinda. Oh iya. Berarti wis ngaku dengan sejujur-jujurnya ya. Ya semoga diberi rahmat saking Gusti Allah. Amin, Muga-muga tansah pinaringan seger waras, Amin. sehat selamat wilujeng, Allah, amin. tansah pinaringan kabagian, tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah ora lekaning malah kebak. Allahumma Amin. amin. Sik. Kowe ngomong kuwi mau ya cara basa Jawa teko ana Budinda. Apa? Budinda paham apa tidak? Paham ya Bu? Ngertos bahasa Jawa ta Bu? Mboten. Darang ngerti bahasa Jawa ngapa nanggap campur sari iki lho. Maksudnya campur sari dengan tema bahasa Inggris. Ya ora iso. Campur sari iki bahasa Jawa. Ngono ya. Ora campuran ngono kuwi ya. Ora iso. Minimal campur bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Jawa. Ngono ya. Tapi dominan ke bahasa Jawanya. Iya, tapi enggak apa-apa Bu ya. Nanti ditranslate aja takok kancanya ya. Apa kuwi mau ngono? Bu Dinda mungkin ada request lagu apa Bu? Terusna. Iki lekku rewang ya Allah Mas, ngerti ora aku arep budale Lampung iki karo cah-cah iki lho. Latihan dige tanggal saiki lagune full selawatan Mas. Sholawat full. Selawat full. Lah kok tekan kene iki mau request Bokong Semok, Mangku Purel. Heleh. Lah yo percuma lek ku latihan selawat kuwi mau. Ngoni cah-cah gawe ngopeni cah-cah iki. Terus request Bokong Semok ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu. Ini sudah pakai jilbab kayak begini. Tidak boleh menyanyikan lagu Bokong Semok. No. Hadam. Haram. Bokong Semok. Semok Bokong Semok. Bokong ini Apa mah? Aku nolak nyanyi kena ndak kuat aku ndak kuat. Bokongku no kayak kudu aduh ndak kuat gitu loh Mas. Aku nangis. Astagfirullahaladzim. Nikan astagfirullah. Sudah Mas, sudah tidak kuat. Tidak kuat Mas. Tidak kuat. Nikannya tidak kuat. Gak boleh Ibu, jangan lagu itu ya. Nanti kalau bokongku gini-gini, aduh bahaya nanti ya. Haram. Ada bapak-bapak soalnya. Gak baik. Iya, enggak baik. Kalau semuanya itu- Apa meneh tukang kamerane kayak bayu lek nyuwun nganti di zoom. Lah iya. Di zoom. Di zoom kenceng apa kuwi mau? Bokonge. Semok. Iki enggak apa-apa nyanyi ini enggak apa-apa. 3 kali. Lo. Ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bokong Semok. Bokong sapa Semok rambut disanggul yo nganggo cocok rambut digelung mirip. Menuruti permintaan dari Bu Adinda, Bokong Semok sampai dinyanyekne karo Niken. Apa ora kurang tresno Bu Niken karo Bu Adinda ya? Hah? Eh? Lah nyapa Tresno? Padha wedone ya. Maksudnya iku cinta dengan budaya. Akhirnya permintaan dari Bu Dinda iki mau nyanyekno Lah teh. iki apa teko Bu Dinda permintaan? Dai. Saka Allah yang Maha Kuasa. Allah
nitip nene sapa? Bu Dinda. Yo. Ayo. Oke, kalian sinten Bu niku sing paringi nyur niku? Apa? Oh ya Allah, uminya Mbak Dinda. Namanya siapa? Umi? Oh, Umi Samsiani, barakallah Umi. Iki kene mang wonge. Oh, boleh. Halo kae, Umi ning kono. Dinarake. Umi terima kasih banyak ya Umi. Mugi-mugi sehat selalu awet lah ngomong anak putune amin. Amin. Amin barakallah amin. Dan mulai saweran ora kalem disuwebar. Ya ngono kuwi, pingine Umi ku sat-sat bat-bet ngono lho. Lah aku ya kesenengan to Mas. Kayak mandi wang. Lah tak kepiur ning lah kok miku melok anu ta. Miku melok kebanting ya. Berarti kowe untungnya gak apa-apa Mas, ya ampun miku. Ora usah koyo ngono. Walah mik ngene iki biasa rasa mok lus-lus, metu Lah jine. kesayangan nek. Iya metu jine nek mok lus-lus no. Masa? Iya. Orang bedino tak lus-lus ora metu jine. Urung. Bariki ora masane. Heeh. Satu tembang yang sudah diaturkan mungkin spesial permintaan dari Umi Samsiati nggih. Samsiani. Arep arek NKCN tok masane. Wah, sampeyan protes. Umi nyuwun apa Mas? Lah iki kuwi mau bokong semok. Oh. Ada lagi Umi permintaan? Mbak Dinda mawon. Ini karena sesuai permintaan dari Umi, Mbak Dindanya suruh naik ke atas panggung. Alhamdulillah tepuk tangan dari masyarakat. Suara masyarakat adalah suara Tuhan, Bu Adida. Jadi pada Ya ngono ya lah. Ngerusak kreasi tenan lah iki. Muak aku susu tak ganti kabeh personile. Mayangkara 1001 kreasi. Tapi iki serempet ya Mas. Lho, iki kok lek malah dunek ning nggone salap ya. Iki kan awake dhewe manggon ning kene acara selawatan. Jadi dipadokno campur sari karo selawat dadine band. Lho, iki ora cetha. Nek Budinda ndi Budinda? Wah, masuk mantuk wong. Ya tau Budinda muak to malian. Kasumanggaken katur Budinda. Tumampah wonten ing samila-mila. Paharga. Jarame janma-janma kangen catan jiwa dena pusing rada gagah ngene gak iso. Rumah tamu, ya dijumpone dipadakno karo musike minimal kan Budinda nek mlaku ya. Lek dipadakne karo musike ya terus ora ngene to, Mas. Piye? Bisa gagake. Lah iya kuwi mau. Jenenge Putri Keraton. Budinda ngono kuwi ning iki roke kedawan, dadi ra ketok. Oh iya deh, heeh ya. Lek ra kedawan, nyerimpet greka srengkang blak. Ya ngono kuwi. Jajal Bu. Pengen ngerti sampean geblak. Kok yo aneh-aneh kowe iki. Wah, romansane. Mati. Lho ya ngono kuwi kudu dilus-lus ya. Nggih. Sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa keleleken mik ya? Ndah? Waduh. Anu, piye mau arep ngelek itu to. Dadi bocah. Nggih, niki paring asma Budinda leres. Budinda Sriaton. Waduh. Keliru itu Niken, keliru. Terus apa? Namanya Budinda Denisa. Iya bener. Budinda sinten, Bu? Adinda Denisa.
Kenapa kok dipanggil ibu? Emang usianya sekarang? Sama kayak Niken loh padahal. Hah? Sama kayak Niken loh. Masa sih? Saya kok nggak percaya sih? Bu Azinda. Yuswanya berapa? Umur. Loh diceluk buah. Lah iya, bahasa Indonesia syarat dong. Umurnya berapa? Panggil kakak aja. Oh kakak aja, ya. Ahlan wa sahlan. Oh Kak Iso malah. Wah, wis. Mangkane Kene, wis wis. nanggap campur sari. Makanya sama nih gak rugi nanggap Niken Salindri. Niken Nggih. Salindri bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, Cina? bahasa Indonesia, bahasa Jawa sastra, bahasa Jawa alus, kabeh. Cino iso? Iso. Tolong buktikan sama Bu Dinda. Bahasa Thailand iso. Mas. Oh ya, Thailand aja Bu ya. Pakai mic aja Bu. Niken jago loh bahasa Thailand. Oh jago. Mau pakai bahasa Thailand kita Boleh, bicaranya? boleh. Oke. Anak apa teh Tina? Apa teh? Iya, pinter Bu. Apa ti good. Kok yo musuh pete ya kok yo. Apa PT. Lelang klap, long lak lop, lem klap, lem klap pik klap klap. Anu Bu, lampunya lap-lap. Iya. Jadi lightingnya lap-lap. Aku sing jawabno, tenang ae. Betinda guyu, sangune ndi? Guyu wis mau. Urung nyanyi kok Seneng kok karena bangga. Ya, bangga nggih Bu nggih. Bangga banget. Alhamdulillah sampun terwujudkan nanggap Mayangkara. Kemarin pernah napa niku Kudunya. pengen nanggap Niken Salindri tapi tanpa Mayangkara, tapi akhirnya kewujud juga sama Mayangkara. Ya. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Umi. Alah lek isin yo kene neh kok. Rumah tamu kok Rumah apa? Bu Dinda, mohon maaf kalau nama dari sound system ini asal mulanya dari siapa? Raden ini sebenarnya ada kepanjangannya. Apa itu? Relawan Adinda Den. Oke, ini mode kalem ya ceritanya ya Iya, semuanya ya. Ya agak kesini toh. Iki prime lo ben masuk. Menurut ini. Bu Dinda. Arep nyedak Yumi neh. Ya, agak ke sana, Bu. Ya. Apa itu relawan Dinda Bestari itu? Ya, jadi Raden itu singkatan dari Relawan Adinda Densa. Ini agak sedih gitu ya jadinya. Yang bahagia, Cah, yang bahagia. Aku seorang sapi tank. Ya, Bu, lanjut, Bu. Tapi ten. Ya. Oke. Jadi relawan Adinda Awalnya Denisa itu sebenarnya bukan peresmian nih Ken. Ini tuh cuma Apaan? iseng-iseng aja. Sering ada sound horeg ya Ya, katanya Bu. ya. Akhirnya kita punya sound. Ya. Terus kebetulan ada Raden yang sering bantu-bantu. Jadi dinamain Raden Audio. Oh, gitu. Oke. Oh, keringetan, Bu, keringetan. Ya. Aku grogi deket nih Ken. Ya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Tenang aja Bu. Mari mau baik. Oh, Jangan nikah nih piye to jenenge. Jorok tahu. Niken. ucapkan Jadi- terima Kak. Matur sembah Ya. nuwun. Sama-sama, Bu. Ya isone mung kuwi tok lho Bu Dinda. Bersembahnu. Ya jadi ini asal mulanya untuk panggung sama sound system ini relawan Adinda Denisa. Yang sekarang menjadi satu, dijadikan satu wadah gitu Bu Ge. Napa Pak? Jenenge? SSS. Nggih. Ah? Tadi di sana tulisannya SSS. Enggak ya? Pakai mic Bu. Oh bukan. Oh, ya. Raden ini spesial. Baru pertama kali ini dimainkan. Launching? Iya, Tapi ini launching Bu. demi Niken Salindri. Tepuk tangan dong buat Niken. Perdana Mayangkara Sone Anyari. Soalnya Itu plastikan. masih plastikan. Masih plastikan. Jadi Masih plastikan loh. ini besok setelah Niken main di sini, besok langsung dibalik. Maksudnya iki lho ya ora ta kok. Budi ndak padake sampeyan wae kok. Lumayan kremene Budi Daya. Iki plastikan, makanya ning YouTube suarane rada kemresek. Darane ngono kok
Ya ora kok saking apike ngono kuwi pekasone Bu Dinda. Sone Ya bagus. semoga dengan adanya Raden ini ya toh, Semakin lancar. semakin lancar. Semakin barokah. Yo horeke semakin rame. Oh iya. Ya. Amin, amin. Iya. Amin amin. Bu Dinda badhe ngaturaken apa sepatah dua patah patah patah? Sepatah dua patah kata. Pantun Bu. Apa ya? Cakep. Cakep aja ya. Udah. Niken aja yang pantun, nanti kita jawab semuanya. Oh ya, ini pantunnya tentang apa Bu? Apa aja boleh. Tentang warga jeruk perut. Boleh. Harga jeruk urut. Heeh, mangan serut. Gempol, karena Oh. yang datang nggak dari jeruk purut. Heeh, arep Oh, warga gempol. arep ngompol. Ya terus orang ngompol ngono kae. Gempol. Gempol. Blong kok tolopo. Ngene iki jenenge kreatif. Heeh. Profesional. Profesional. Jadi kudu tek. Mangan sempol ning pinggir sumur. Terus Semoga warga masyarakat gempol panjang umur. Bang, gede ini kan. pol. Pol. Sama masih ngomong kuwi? Astagfirullahaladzim. Terus kok iso? Masya Allah, Masya Allah. Bisa ngomong. Piye to, Bu? Ya Allah, selawatan iki. Kok iso ngomong? Tidak senono. Tak boleh. Tidak boleh. Mangan pentol Mangan pentol. ning tengah sawah. Cakep. Warga gempol mugi-mugi rezekine kathah barokah. Allahumma. Orang ngono. Allahumma amin. Ayo Bu, sakit nggih? Allahumma amin sakit nggih? Ya. Allahumma. Nadane Bu. Ketahuan nanti ini suaranya. Nah, anu. Haus. Allahumma amin. Malih. Terus. Dolanan pistol Ya. ning Pinggir kali. dolanan pistol ning sawah. Cakep. Warga gempol. Apa? Mugi-mugi panjang umur. Ontong icono ya ta. IU ini kudu padha no. Lah kepenting cetok. Ini carane gampang wae. Apa Mang? Mangan pentol. Oh, mangan pentol. Mangan pentol. Aja mangan pentol gak kreatif kuwi sampean iki. Ngono Mikir ya. dhewe-dhewe. Dadi wis kae. Tuku kolor. Para masuk ya. Mosok gemplor. Gempol, pol. Sampean ya ngono Bu, ngongkon tok sampean ndang. Ikan tongkol. Alah senengane ya wis ikan tongkol leli kan. Dinda senengane ikan tongkol. Apa rek? Ya. Nggih. Ayo Bu, ayo Bu. Cakep. Ikan tongkol. Terkental-kental. Ayo. Napa Bu? Ikan tongkolnya teng napa Bu? Makan permen. Loh, ikan tongkol makan permen. Kapunten, nek ikan tongkol makan permen sloloten, Bu. Ikan tongkol makan permen iki lho. Dan ning ora diklamuti malah dilek malah operasi. Lah yo. Oke. Ikan tongkol. Cakep Endi, cakep. Belum. Dereng Bu, lagi ikan tongkol ya kon cakep. Rung. Ikan tongkol di pinggir kali. Cakep.
Abis gitu makan permen. Sampeyan lah ora maklumane kene tak suampluk tenan Bu. Tenan. Iya siap Bu Dinda kok Ikan tongkol, apa mau? Di pinggir kali. Di pinggir kali. Warga Gempol mugi-mugi banyak rezeki. Amin. Amin. Bu Motor, Dinda. motor Honda Heeh. ning pinggir sawit, tendekne pinggir sawit. Terus Bu Dinda, kula nyuwun. Aku tiba saya gawe kan, enggak. Ternyata Bu Dinda apa jawabannya? apa? Enggak ngerti artinya. Katanya minta dikaplok, Bu. Ya aku nek ngono kuwi kok Ayo Bu Dinda mau nyanyi Nyanyi. katanya. Lagune apa, Bu? Oh, Taman Curug. Oke. Ya, tolong nadanya teman-teman, nadanya. Bareng Pak, bareng Niken. Iya. Iya, bareng-bareng. Dina ambil nada dulu, Bu. Refem ya, Refem. Cahyane bulan ngrajang pucaing cemara angin kang teko sasat gowo gending tresna. Ya Allah, saya mas. Jarekku suwa. Anu, Bu Dinda, ngapunten nggih. Kalih Mbak Afirian nggih. ngono kuwi lho. Jane iki mang anake sapa to? Ya. No, anakmu no. Lho no, munggah panggung arep nyawer artis. Bu Dinda ngapunten Bu Dinda, niki kalih Mbak Afirian nggih Taman Juruke nggih. Nggih, kula nak ganti rok riyen nggih. Sekedap mawon nggih. Lah niki lho. Lah. Nggih. Bocah kan kok. Heeh. Monggo. Kosek. Enten ulo. Ya ampun nang kene mampir iki kene terus. Tenang mawon. Tenang mawon, ibu-ibu kembali duduk niku ulone lanang. Nggih, tenang mawon. Lanjut. Amankan rok Anda masing-masing ya ibu-ibu. Pun. Ulone cilik napa gede? Aman? Oke. Oh sudah aman, oke. Subhanallah. 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 Ya dilanjut ya. Nggih, monggo Bu Dina. Monggo Bu Dina, saya gantikan dulu ya Bu Dina. Pakai mic dong. Pakai Rina. Ibu Rina. Mbak Dina. Ibu Rina Jadi, cantiknya. saya pengen tanya dulu sama Bu Rina. Kalau Mbak Dinda ini single gitu. Pakai mic. Masih single? Ya, wis alhamdulillah nok niken. Dadi Nggih sami berarti nggih sami. Ya. Kula nggih single. aku karo Mbak Dinda wis padha-padha yakine ya toh. Aku yakin gelem Mbak Dinda moh. Lah yo. Lah ya. Lah yo. Ngebleng ngono. Baru kena tikus ngebleng. Tikus mbahmu cah cilik ya. Ngono ya arep mau idok kok. Jadi gini, kita dari kubu B, kubu A bagaimana? Hah? Ibu B, Bu A nggih. Ya kaya cerdas cermat. Oh. Iki kon piye iki? Lah yo mbah iku. Nggih, Bu Dinda lagi. Nggih. Santri pekok. Santri pekal. Ini pekok. Ya. Ibu E napa, Bu? Oh iya. Ya, bisa Bu. Bisa santri pekoknya. Oh iya. Ya, sama saya. Iki dipaskan nadanya dulu.
Oh, tidak usah, langsung aja. Jangan ditaruh bawah, Bu. Nih. Persembahan satu lagu terakhir. Masa terakhir? Lah, lagi? Janganlah. Lah iya. Layo. Contek menunggu di rumah. Ya, wes. Yo. Yuk. Mbak Dinda, boleh jadi ikan diamping. Sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Ya, juga Bu Semoga Rini. rezekinya banyak. Terima kasih Bu. Matur sembah nuwun Bu Dinda. Terima kasih Bu Rini dan juga Bu Dinda yang Bu Rini. sudah mengatur. Bu Rini. Ya Bu Rini. Bu Rini kan. semok. Kok ya enak ae kok rumah sana sing di sawang kok ya enak. Ini masih banyak sekali ibu-ibu yang standby di sini masih mengikuti perjalanan dari Mayangkara Campursari Indonesia yang hadir dari kota Kediri. Ya. Ah. Ulone pun diamankan nggih. Ulonya sudah diamankan. Oke. Masalahnya berbahaya, yang duduk di bawah hati-hati. Jangan mekokok nanti di Leboni kodok. Jangan medingkrang. nanti. Nanti dileboni krang-krang. Iya. Jangan meleding. Nanti dileboni kalau jengking. Lah iya. Gaya deh. Masa iya nek lungguh karo meleding. Jadi. Oke, masih perjalanan Mayangkara sik dawa banget ya Ken ya. Ya. Kanggo ngibur warga masyarakat Jeruk Purut yang malam hari ini tansah guyub rukun dengan adanya Apa? Rada tutuk nih. Bu Dinda. Dengan adanya Bu Dinda. Ya. Yuk, kita panggil artis kita. Oh, no? Artis Mayangkara. Masih banyak sekali. Ono Iya, sing ono. kedua iki. Mbak Ada Anip, ada Mbak Putri, ada Mbak Afi. Tadi Mbak Afi sudah. Kita gantian Mbak Putri. Punif. Unif. Oh, iya. Anip ya, Anip. Mbak Anip. Anif. Tul. Mbak Putri ya, Mbak Putri. Mbak Anip ya? Itu Mbak Anip. tidak Sita Anif. Tidak Sita Anif jadinya Putri. Lope. Mbak Anif aja. Ya, sik Kang. Jadi, Oke. Oh. Pak Kampret aja. Oke. Masih bareng pentol Pak korek. Supri. Iya. Aku jan nyawang cacah ngene iki ya kudu guyu, kudu seneng ya. Hah, Pak Supri nyanyi ayo Pak. Ayo toh Pak. Alah dan toh cintaku rasakan yang kader. Ayo Pak. Karo kowe ayo sing bakul leler. Lempermu pancen super. Apik tur anti laler. Tak aturi terus aku ngiler. Ayo Pak. Ayo, Red ya. Persiapan. Ndang toh Pak. Aja nyanyi lakon toh. Durasi iki. Adane. Ini momen langka. Jadi pemain dari Mayangkara, Pak Su Kampret akan menyanyikan duet bareng Cintaku sekon. Mah kok ngadeg. Mah raketane kono. Mah ngadeg kok Red. Bagusmu ndak ketok Pak Kampret. Cek kok. Mah ning kene. Ayo toh durasi kok. Ayo, Red. Durasi iki. Tak kamplung tenan lho sampean. Ayo, Red. Ayo. Cok. Manut ora? Red, kencang. Atuh. Wes sampean. Sampeyan iki koyo dipaksa kawin ae. Agak nasat nabi lho, Ben. Cah-cahe. Heeh. Iki. Cintaku. Ayo. Iki kesayangane Rumah Yangkara. Ya. Ikonik Rumah Yangkara iki. Ayo. Ya. Oke. Kaget aku. Ya. Oke. Ayo, aku yang ndak apa lah Kita buka lirik. Ayo toh. Ayo. Ayo, Cah.